wngkha Hi-Tech City ni metro station. Ko je nuhuri tongmani obo wngkha metro station. Oro yaksi gela bukhago tongmani shopping mall. Kita service kantor suja thangdang ke palai korna ke ang tabu suja digi thani to suja digi thani hai khoni phaiye tauka Hi-Tech City ke je thasingo samani Medipark nam thangni lama yaksi gela bukhago khoni thanga tamni ke ani duty ama haine je lama guri je noro saibaya ke amor no description ani agin biduri na abo no kena kena angkam di dikhai mal betau thani to je Hi-Tech City lama abo na Medipark na to so sungui to je metro lama abo ke metro ulai je kirel je tek lama di sana ayat sudah tergerak
ini restoran te ono pakar ukel rok restoran itu nah di orang lama orang lagi mereka mungkin gari kalau calo lagi baru itu besok pagi lama di kami itu orang susah kobo kisah senusio iko kesa kalar bai kei kobo nongka Raidur ni metro station obon last metro station tai ya gargalawi building hur jamon ke obo ke lemon tree ni hotel thangde ke ko sky view ke to ane o video o sini o video o kwang ma bar no nujaka norok night view ro thangi nai ni ke thangi nai di night view ni ka ko to nai kaisa video to nai aja ko thangi nai ko sky view night ro ba se busuk nai ko abon
tamni bài thơ cái không phải cho pul tỏ lao khai hingke yang suza thang ke IKEA malai maita ki iko ya gara lang ke sky view yang itu yang sampai kau jangan pakai restoran Bridge Hyderabad high-tech city ni je Durgamche bridge bridge thangmani lama yang suza thangka malai nei haipuna ang asu jora thangla bridge ni tolani lama ni thang
sakti no ketabu ke tek khaksa di ni lama katabu tek khaksa di ni lama ke tabu ke i delete tower asal sinai video jotono hambai.